Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Riki Pratama. Kula absen 34 saking kelas 10-6. Kula badhe nembangake tembang pangkur. Laras pelok pathet 6. Lumo mo 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 lulu. Mingkar mingkur ing angkara. Lumo mo mo nem. Ji 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 akorana karenan mardi siwi monon ji 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 jira luji sinawung resmining kidung Cina mo 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 patmo sinuba sinukarta lumo mo mo nem ro 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 luro lumonem mrekertarta pakartining ilmu luhung lulu kang tumrap ning tanah Jawa jiralu luroji agama agem ing aji Mas Duri